Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingusithembiso ngingakandlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngiphinde ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni wembukeli isithole silenge esitokisini ejele wesivili ngomgqibelo isidumbu sephoyisa ebelibhekane namacala okubulawa kwabesifazana ababili obekuthiwa bebeyizintombi zalo owayenguconstable umlungisi Blessings Khakhane oneminyaka engu27 obudala obesesitokisini emva kokuthi aboshwe ngo-October phakathi nonyaka ngamacala amabili obesolwa ngawo okubulala unkosikazi Enhle Majola nonkosikazi Sithembile Ngobese okuthiwa isidumbu zabo zathola zidindilize endlini yakhe kwanyuswa umsolo ugcine ukuvela enkantolo yemantshi yasePhantani ngeledlule emva kokulaxaza ummeli wakhe wavele waphuma wahamba enkantolo okhulumela umnyango wezokuhlukunyeliswa kwaZulu Natal umnomzana Thulani Mdluli usiqinisekisile lesigameko mbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora ngizocela ube kuvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi usale kahle.